Hey, shalom Israel, mina officer Gabriel voor IOIC Suriname. Kita nang lesi mo aja semua. Soldier Melchizedek. Okay, udah you bakat tide, ugi one classroom. IOIC Suriname in a classroom. Dat want ik go in the Bible, in a Bible, who's worry want to text about een bepaalde topic. Uno gia nem fa class ete, maar go tap one topic. Want dama is in one poku, taki, so tu pasi yo teke, tu pasi na mode. Atak tu pasi na mode, en so tu pasi yo teke. Da korofena Jesus. Want je lukt een clip, daar is dat aan, dit apa pasi Jesus schrift. Hij zingt dat dit apa pasi Jesus, maar dit apa pasi dat schrift. We gaan naar Bijbel go lukken nou, sa dit tu pasi di de. Dan dat was daar na Johannes 14 vers 6. Lees ik. Boek voor Johannes 14 vers 6. Lees ik. Jezus taki ge hem taki. Mi de da pasi. Da waarheid nanga da libi. Dus als maar let je ataki Jezus na pasi. Ataki tu pasi na mode. So tu say yo teke Jezus. Want sa Jezus taki? Mi de da pasi. Da waarheid nanga da libi. Okay, Jezus na a waarheid a pasi anga a libi. Okay, da ko broko apis dat giu. Ko broko apis dat giu. Sana a pasi. Want ataki so tu pasi yo teke Jezus. Da sana a pasi. Gim sana a pasi mi brada. Go alvast na Mattheus 7 vers 12. Vers 14. 7 vers 12 na tanga vers 14. Abuku voor Mattheus hoofdstuk 7 vers 12. Wedang alasani disi uwani trawan fudu gi so umusu du gi dem tu. Because disi de da wet nanga da leri fu dem profeti. Is na wet nanga leri de profeti, chago? Waka gona ini da smara portu. Because da portu de bigi. And da pasi de bradi. This is a chari sumago pori. And this is a chari sumago pori. So bradi pasi, a bradi portu da tocha sumago pori. Leisi? And furu suma sago na ini drape. Furu suma gona pasi sa ugo buyau. A pasi fu dede. Furu suma gona pasi date, a bradi pasi. Leisi? Because da portu de piking. And da pasi de smara. This is chari suma gona libi. A pasi de, a portu de a smara. Da techa ugo a libi. Leisi? En weineki de disi feni hem. En weinig smade zou fene a pasi de. Leisi? Because da portu de piking en da portu de pasi de smara, this is chari suma gona libi en weineki de disi feni hem. En weinig sma e fena juiste pasi. Want zij chago mit libi. En sana be Christus, a libi, a waarheid, nanga. Ja toch, a pasi toch? Yes, sir. Hoe na pasi nou? Sana a pasi. Te lees a Bijbel. Sana a pasi. Psalm 119 vers 1. Hoe na pasi? Psalm 119 vers 1. Want Christus ne na pasi. Alibi nanga waarheid. Sana pasi. Abuku fu Psalm 119 vers 1. Blessed fu da suma disi no pori hem srefi na ini da pasi. Disi de waka na ini da wet fu masra. Saya waka? Ini da wet fu masra. Blessed fu sama di e waka nya pasif gadu. Dat want aki e waka ini a wet fu masa. Dat na a pasif gado. Lees go doro. Vers 2. Blessed fu dem suma disi hori hem kotoigi. En disi suku hem nanga dem heri ati. Dem no du sondu tu. Dem waka na ini hem pasi. Steine du sondu, je waka in gado en pasi. Kan de wansmanos op sana sondu. Police snel gi. Hoorda perego snel fu so roep desma fu sana sondu. Want ataki ane du sondu, te ay waka ina pasif gado. Te waka ini gado pasi ina du sondu, yo sana sondu. Abuku voor 1 Johannes hoofdstuk 3 en vers 4. Dat suma disi de du sondu doro broko da wet tu. Dus als een mens sondu, sai sondu, te je sondu constant na wet fu gadu je boko want sang. Because sondu broko da wet. Want sondu na te je boko gadu e wet. Dus als een lees Psalm 119 baka, vers 1 belisi. Abuku voor Psalm 119 en vers 1. Blessed fu da suma disi no pori hem srefi na ini da pasi. Disi de waka na ini da wet fu masra. Leisi? Blessed fu dem suma disi hori hem kotoigi. En disi suku hem nanga dem heri ati. Chago? Dem no du sondu tu. Dem no du sondu de na du sondu, leisi? Dem waka na ini hem pasi. Le waka ini gadu en pasi. Te na du sondu antaki waka ini gadu en pasi. Dat na pasi fu gadu, leisi? You ben commandere wi fu hori you leri fin fini. O dati mi ben waka na dem pasi fu hori you wet. You see? Te waka nya pasi gadu antaki holi gadu e wet. Ana wabu ya sani, asana simple, te waka ini gadu pasi, ye holi gadu en wet. Desa damo singita ki tu pasi na mode. Aki segi Jesus. No we leisi sana pasi fu Jesus want. Ini Johannes 14 vers 6. Ataki ena pasi atu nanga
a waarheid. Ja toch? Lees ik ook. Kom een takje, kom lezen. Yes, sir. Johannes 14, hoofdstuk 14 en vers 6. Jezus taki ge hem taki. Mi de la passie. Jezus taki ena passie. Lees je? Ta waarheid. A waarheid a toe. Nanga da libi. Anga libi. Nou ube de bezig hele lezen na passie. Want Jezus taki ena passie. We lezen in de Bijbel die sana a passie. Je verstaan? Oké. A passie u compleet a passie. Gona sani. Ube gona passie nou. Gona waarheid. Psalm 119 vers 142. Oso lezen maar sana waarheid. A boeken voor Psalm hoofdstuk 119, vers 142. Je gerechtigheid de gerechtigheid voor tego. En je wet de la waarheid. Wet voor masaga doen en a waarheid. Want Jezus stak je in a passie, a waarheid en a libi. Dus waarheid en a wet voor masaga doen ook toe. We naar vers 151. A boeken voor Psalm 119, vers 151. Zago? You de crossbay, o Masra, en alla you commanderi de waarheid. Alla you sang? Alla you commanderi de waarheid. Alla de commanderi fugadu, ne na waarheid. Dat na waarheid. Christus sak ene apasi en na waarheid na libi. Christus na waarheid. Akogo bakana libi. Sana libi. Spreuken 7 vers 2. Spreuken 7 vers 2. Want Christus sak ene apasi, waarheid en libi. Dat sana libi no. Hoe lees je sana libi? Spreuken 7 vers 2. A boeken voor Spreuken, hoofdstuk 7 en vers 2. Hori mi commanderi en libi. Hori de commanderi fugadu en libi. En zo belezi, waarheid na ook toe, de commanderi fugadu. Sem sani. Wie is fai da je loon toe, yo da ko na wet fugadu baka. Wie is fai da ya hi Bijbel loon toe, akaba pisi na wet yo kokai. Leesi? En kibri mi wet leki da apra voor je ai. Lees hem baka, de no first lees hem. A boek over Spreuken, hoofdstuk 7 en vers 2. Hori mi commanderi en libi. Hori de commanderi fugadu en libi. Chago? En kibri mi wet leki da apra voor je ai. Sem kibi, wet fugadu kibi eke apa fi ai. Wie is fai on da je loon toe, apasi fugadu ne na wet. Simpel. Ko so je tu so tu passie werkelijk. Spreuken 14 vers 12. Tu passie de. Bala passie, na smara passie. Wan passie e gilibi, ata passie e chagwa dede. Tu passie na mode, asmano leisi. A boek over Spreuken, hoofdstuk 14 en vers 12. Wan passie kan luku bong gilibi suma, maar dat kaba voor hem, den passie voor dede. Je zie? Hij luku bong aini ai, a passie de bong. Maar na dede jape. Dus if you want sabi sana yo passie, adu fugadu yo go suku. A passi fugadu ne na passi di go suku. Sana passi fugadu ule sengi kaba a wet de commanderi. Ne na passi. Simple. Wana sani no. Deuteronomium 30 vers 15 tanga 12. Yes. A boek over Deuteronomium hoofdstuk 30 en vers 15. Luku na you fesi tide mi ben seti libi na bung. Saga du ben seti fesi libi anga bung. Leisi? En dede na ogri. Na dede anga ogi. Tusani gadu po chau fesi. Lees de tusan baka? Luku na you fesi tide mi ben seti libi na bung. En dede na ogri. Tusani gadu po chau fesi. Wa pasi je gi libi, a pasi je chagwa dede. Simple. Lees godoro. Bikasi mi commanderi you tide fu lobby masra you gado fu wakana hem pasi en fu hori hem commanderi. Na commanderi ook tuta ku wakaini pasi. Simple. Sana pasi. Lees godoro. Nanga hem wet, nanga hem krutu. Nanga hem wet, nanga hem krutu. Dige opnieuw waka. Ga de boeria hier foto. A boeku voor Deuteronomium hoofdstuk 30 en vers 16. Bikasi mi commanderi you tide fu lobby masra you gado. Fu wakana hem pasi. Te lobby gado, yo wakana hem pasi. Dat na lobby gado. Ananga mo fu ye taki lobby gado. Te lobby gado yo wakana de passive gado. Ano de pasi a passive gado. Want tu pasi na mode eke sa uma singi. A passive gado, te lobby gado ne yo waka. En fa ye wakana pasi de leisi. En fu hori hem commanderi. En fu hori de commanderi ne na fa ye lobby gado. Dat na passive gado. Godoro? Nanga hem wet. Nanga sang? Nanga hem wet. A wet di de christen haat sote. Ne na passive gado. Leisi. Nanga hem krutu. Nanga de krutu. Fu you kan libi en kom furu. En masra you gado sa blessi you. Na inida kondre pe you sa go fu kisi hem. Isi? So na mo gado sa gi you blessi. So na mo gado gi you blessi masang. Ini keli ku ye go down na holiday wet. Da so tu blessi we suku. So tu blessi we suku. You blessi there no blessi. Lazy. Maar if you had die dry go so that you know one if you arki.
maar je sa drie bigowe en ambegi tragado en dini dem. Dan mi was ko you tide dat die unsa dede futru. Sawodu? Usa dede futru. Vezi? Te kom out aan passief gadu, dede e waktiu. Te jaya passief gadu, na libi. Dat na sa wele lide sama. Tu pasi na mode ya. Asa ade pasi, a passifu dede, a passifu libi, a passifu gadu, a passifu didibi. Arte abuku otaki aba wet. Ana tasani a wet. Go na Mattheus 5 vers 17. Ko luku, if Christus be kon fu a wet. Want zou lezen die kaba passief gadu na te holy wet aan de commandere gadu. Maar de lelita de wet na tel mo ina holy de wet. Maar sa Christus zegt dat in Mattheus 5 vers 17. Abuku voor Mattheus hoofdstuk 5 en vers 17. Uno muso denki taki mi ben kom voor broko da wet e voor den profeti. Isa Jezus zegt dat Christus zegt dat mi kom voor broko de wet aan de profeti. Oude Testament de profeti lees. Mi no ben kom voor broko dem, maar voor make them come true. Sa? Voor make them come true. A kon boko na een wet, a kon spoed de wet, a kon meke de kwa in vervulling. Lees je? Voor true, mi taki gi un taki. Before hemel nga grond tapu sakaba, da moro pikin pisi voor da wet no salasi. Lees je? Hemel nga grond tapu de yaite, a pikin pisi voor wet de te. Lees je? Fosi alasani sa kom true. Lees je? Dus a wet belangrijk. A wet belangrijk. Sa wet te doen aan u eigenlijk. Kom naar Psalm 19 vers 8. Of na vers 7 jou beginnen, no? Also je zei de awet belangrijk. Zei de sa wet e duang ayu. Wat tebe lasi pasi, lasi Christus pasi. Uda ik wou sumaka na wet yogo. Lees it. Aboek op Psalm hoofdstuk 19 en vers 8. Dat wet voor masra de zonder foto. Wet voor masra na fout. Lees it. En dat draai dat silicon baka. Dat is silicon baka. Lees it. Dat getuige voor masra dit futru. En dan maak je dat dom suma. Sai do. Dan maak je dat dom suma. Kisi sabi. Dus je kisi sabi baka. Te ina bia wet voor gado. Ja, don sama. Je go na wet, nou die sabi baka. Je hoestan? Na la beda pet? Yes sir. Lees Johannes 10. Kom zo je wansani. De sama idee dat je bolo kwa nyako unu konde kadu. Boro pasi no dea. Wan pasi na mode kudo na ko unu konde. Ana Johannes 10. We beginnen vers 1. Abuku voor Johannes hoofdstuk 10 en vers 1. True, mi taki ge on taki. Dat suma disi no pasa na ini dat doro fu kom na ini dat skapu koi. Ma a kren kom na ini wan trafasi. Dati de wan fufuru man. Ja, wan fufuru man if je denkt yo boro kwa nyako unu konde. Lees je? Maar dat suma disi pasa na ini da doro fu kom na ini da skapu man fu dem skapu. Da wakti man sa opo da doro gi hem en dem skapu yere hem stem en a kari hem egi skapu na dem nem en a chari dem go na doro. A skapu man fu sama o skapu man. Pet ebe lees doro. Vers 3. Vers 3 lees 4 ook. Vers 4. En te ameki hem egi skapu go na doro, a go na dem fesi. En dem skapu waka na hem baka because dem sabi hem stem. De skapu fu Christus, je sabi a stem fu Jezus. Jon pogo na vers 7. Vers 7. Dan Jezus ben taki baka gi dem taki. True, mi taki gi un taki. Mi de da doro fu dem skapu. God, Christus ne na do fu de skapu. Lees it. Ala suma disi ben kom na mi fesi. De fu furu man, ma dem skapu no be yere dem. Zie, de man die be kwa Jezus fesi, de man de na fu furu man. Maar de sama of Jezus nou aliki demande. Lees it. Mi de da doro. E fu ini wan suma kom na ini doro. Mi asa feni for lusu. En asa go na ini en kom na doro en asa feni weigrom. Vers 10. Da fufuru man kom no mo fufuru en kiri en figi puru. Maar mi ben kom fugi dem suma libi. Sabe kongi? Mi ben kom fugi dem suma libi. Lees. En dat i dem libi sa furu te pasa marki. Lees. Christus kom gilibi. Dat wat Christus ne na wet. A passie voor Christus dat e gilibi. Dat na wet. Simple. Wanneer spreek ik voor vers 2 waka snel. Want zou weten dat je wet e gilibi. Christus ook gilibi. Maar fufu man na dede au chaigo. Na dede do chaigo de tare lagi. Lees. Abuku voor spreken hoofdstuk 7 en vers 2. Hori mi commanderi en libi. Dataki. Hori mi commanderi en libi. En kibiri mi wet leki da apara voor je ai. Spreken 4 vers 2. Samson taki, Samson. Luku sa dia doen. Je mag creëer Bijbel zonder Oude Testament. Dat je pot die psalm aan spreken wijn. Daarom aan die psalm aan spreken we lezen gino. Want dat tot taki abia usu. Inom taki mina bi Oude Testament.
Je ziet zo'n Nieuwe Testament, ja, maar je pot die Salomon spreken in je Bijbel. Dus je normaal koe tot de tekst zou koe, je normaal lees je. Lees je. Aboku voor spreuken hoofdstuk 4 en vers 2. Bikasi migi umbuleri no libi mi wet. Gadu gi umbuleli. Wa fika gadu e wet. Dat na buleli fu gadu a wet. Tawo lees je toe wet, sa de sama boko aini a clip, te lupa clip. Deuteronomium 22 vers 5. Deuteronomium 22 vers 5 snel. Want sang, je koti een clip, dat je toepast na mode, en dan pas je die kiezen naar Jezus. Maar je boko ala de wet voor Jezus en ja, a clip zei je met je. Apoko zei je zingen. Lees. Aboku voor Deuteronomium hoofdstuk 22 en vers 5. Wa uma no musuweri krosi, disi de mas ma krosi. Wa uma sama no musuweri krosi, di na masa ma krosi. Dat na buku. A hi clip ala jo uma sama janga buku. No wet de boko kaba lees. En wa man no saweri krosi, disi de fuwa uma. Ala suma decide do so, de takrugi masrayu gado. Lees hem baka. A boek over Deuteronomium, hoofdstuk 22 en vers 5. Wa uma no musu weri krosi, decide mas ma krosi. En wa man no sa weri krosi, decide fuwa uma. Ala suma decide do so, de takrugi masrayu gado. Eshi, wa uma sama no weri krosi sana, manenge krosi, dat na buku. Na wa sama no kokolita ki uma sama buku de. Krosi sa plaka isking, na ondo buku de mai kaya ondergoed. Ti de we ondergoed Teke mondo. Ti be luku de gan di film de cowboy kino. Da ube kai wasan cowboy jockey. Dat wat ik maar so langa mo, langa go tene futu. Maar ma be we ta ko sine tafu. Ook tu. Na ondergoed baka tongo de kayen. Ti de we asta ti ho. Ma gadu te yuta manenge kosi, umasa mano wel de kosi de. Leisi. Leisi baka. A boek over Deuteronomium hoofdstuk 22 en vers 5. Wa uma no musuweri krosi, disi de mas ma krosi. Wa uma no wel uma manenge kosi, dat na sa we shine clip. Sa we shine clip de. Bona tra tekst fusani. Deuteronomium 23 vers 17. Want sa usi, omem de yon kubo ye dai be anya clip. Be dai mindie ke uma sama. Sa dat want tak. Lees. A boek over Deuteronomium hoofdstuk 23 en vers 17. You know sa abiwan huru uma fu dem uma pikin fu Israel. Ja, mkweki de uma pikin ko to huru uma. Yo ke baka uma ngangi uma. Lees. Efu wa man disi de wan sodomit fu dem man pikin fu Israel. Sa wan sodomit. Wa manenge de do to uma sama. Si bien amang, e dai be ko uma sama ini ya clip. Boko ome weta nya clip de. Dat wat aku udo de na passief gadu. Hoe zou je belangrijkheid van wet in de laatste dingen? In Openbaring 14 vers 12. Openbaring 14 vers 12. A boek voor Openbaring, hoofdstuk 14 en vers 12. Ja, da patiëntie voor dem santa wande. Ja, dem de disi hori dem commanderi fu gado. Ja, dem de disi hori dem commanderi fu gado. Nanga da bribi fu Jezus. Nanga bribi fu Jezus. Je Biblia in Jezus, moksha nga de commanderi fu gado. Alla de toe wakasama. Openbaring 12, 17. A boek voor Openbaring, hoofdstuk 12 en vers 17. En dat draak had die ben kom brong na tapu da uma. En aben go feti agensi hem siri disi benta abra. Disi hori dem commanderi fu gado. Disi hori dem commanderi fu gado. En disi abida getuigi fu Jezus Christus. De hori commanderi fu gado. Nanga getuigenis fu Christus. Alla de tusan de wakasama. Dus je nog potja wet apart. Je verstaan? Wana Openbaring 22. 14. A boek voor Openbaring, hoofdstuk 22 en vers 14. Bless you voor dem suma disi do hem commanderi. Bless you voor de sama je hola commanderi fu gado. Lees je. Zodat hij dem ability voor da bon fu libi. Zo bon? Voor da bon fu libi. Dat we lees je toch. Tu passi na mode. Wan passi egi libi, wan passi egi dede. Dis na a libi passi. De commanderi fu gado anga getuigenis fu Christus. Lees je. En dem kan waka door dem portu go na ini da foto. Chago. Vers 15. Because ina doro sei dem dagude. Nanga dem tofrumang. Nanga dem urumang. Nanga dem kirimang. Nanga dem afkodre suma. Nanga dem suma disi lobby fu mekilei. Je ziet de sama dinai holy a wet. Simple. You dinai holy a wet. You know, jaini a passi fu gado. Tu passi na mode. Asama no le anya pokure. Maar passie die moet kiezen naar passie voor Christus. En dat we preken de samen. Ook je baksie scripture te. Hebreeën 8 vers 8. A boek voor Hebreeën hoofdstuk 8 en vers 8.
Fudi aben feni fout na dem ini, aben taki. Luku, dem days a kom, so masra de taki. Temisa meki wan new akorderi nangada oso fu Israel, nangada oso fu Juda. Yesi, chago? Na non leki da akorderi disi mi ben meki nanga dem tata fu dem na ini da day di mi ben teki dem na anu fu chariem komo fu da kondre fu Egypti. Because dem no ben hori mi akorderi doro. And mi no ben broko hede abara dem moro. So masra de taki. So masra de taki, chago? Because this is the akorderi di misa meki nanga da oso fu Israel baka dem dei dati. So masra de taki. Misa poti mi wet na ini dem. Misa poti mi wet na ini dem prakseri. Adu opoche wet ainu prakseli. Dat na Pasi sa teke. Leisi? En misa skrivi dem na ini dem hati. En misa de wan gado gi dem. En dem sa de wan people gi me. So yo de gado en people. Te ye holy gado en wet. En dat na Pasi. Anga dis, so tak shalom. Also en Christ bless. What is a nation? Nation is men leading by example. Nation is family.